nongeye kubasuhuza abanyarwandakazi. Ukimara kubona logo ngira ngo urabona ko ibintu byahindutse. Iki ni cya kiganiro gishyashya nababwiraga. Ese weekend yari imeze itera? Ngere baho nayo nibereye. Kakize ntumbi tukicaranye muzi ngurisha uretse nge nafuka abandi bose n'indu. Nabona umukobwa wacu nawe ati ngo yavutse. Nanjye nti nakure rwose. Ntibyaherereye aho ngaho. Ninaze hirya mba mbonye inshuti yanjye. Ungira isabato nziza. Ikiganiro ni biravugwa. Ugikurikirana kuri Chaba Entertainment. Ibuka gukora subscribe, share, like and comment. Reka nkurangira ahantu hameze neza. Wakura moto imeze neza yo mu bwoko bwa Bajaj. Uyu nta wundi ni Ishimwe Arebrino gukorera Inyamagabe. Agufitiye ubwoko bwinshi burimo BM 150, BM 125, BM 100 and Discover 125. Izi moto zose ni bwoko bwa Bajaj ndetse agukubita glante ndetse ku giciro gitoya. Mumugane wifuza kumuvugisha muvugije kuri nimero ziri kuri icyo cyapa. Mu gihe nari nangije kwamamaza, reka mbabwire inkuru y'akababaro aho ubwato bw'abanyekongo bwaruhamye mu kigo disi. Rest in peace. Aragenda no hasi mu mazi. Rusine we ngo yamaze gutanga amakontaki. Bivuze ngo bamaze kubenga tekoko. I know it's not big for now, but it's what I have now. I want you to be my umusari so that I don't pay them anymore. No, it's not like that. I just want you to drive. Me crazy. From school when I'm on something else. It's not a joke. Okay, we are in a performance, in a between of a performance, but this is not a joke. Please follow me outside. Murakoze. Merezi bitanu hano waje. Murakoze ku matipu. Naho se neva mu gihugu cyaye mu Burundi ho ngo bimeze bite? Chimiye. Agize sheke twe tuvuga ukuri. Ijya myaka 10 twamaze mu magume yaruteye sheke tagera uko ingana. Ijya anese korera ashobora kumara amezi 3 akimuka. Umuntu aragenda n'imbuga itagahagarara hejuru ya mwarimu shira kwa amanota mbona. Shirako mbona nimbuga itiri ngaho mwarimu agaca kwandikira 90%. Abandi nabo nukuvuga amezi 3 aheze ngo anese korera iraheze imuka.
inaho mu Rwanda ho abana bari ku ishuri, imvura iza kuba nyinshi, babona ibondera rigiye kugenda, abana birukanka bajya kurifata. Ifoto ibibaye y'umunsi. Ariko se babuji ngo uhuye na Temarigo byagenda bite? Uhuye na Temarigo wamubwira ngo iki? Namubwira nti rikugwire hejuru n'akazi kawe. Ntiyabyiteme mukabimbwiye ngo uhuye na Temarigo ntabwo ari Temarigo kubwo n'akazi kawe bye ntabwo ndi kumwe nawe. Scovia ngo kwa Rugagi ho byifashe bite ku bijyanye n'insengero ra? Uyu muntu urimo kuvugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi afite inzu i Muhanga, sibyo? Igice cyo hejuru kibamo rogi, icyo ku ruhande kibamo butike, ikindi yari yarakigize urusengero. Wowe nubwo waba uri umupagani aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero, kuri rogi no ku tubari. Oya ntago bikwiriye, biri mu nzu y'uyu mwisi umushumba. Rugagi nawe ntiyatinze kumusubiza, yahise aza ku mbuga nawe vuga ngo n'ubugingo buhoraho Mutesi ntabwo afite. Kugeza umunsi azansanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Pastor abihanuye. Kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi. Igihe cyose ataransanga ngo ansaba imbabazi, nkurahiye iba Imana ihoraho nta bugingo. Ngo urusengero rwanjye rugira akabari. Karara nawe arabyumva gutya. Ibyo bintu muri iki gihugu ni ahantu biba bihuriye. Kuba umugabo wari umusirikare ndetse ko ngena nabizi ko ari umusirikare, ariko kuba umugabo yaba umusirikare ntago bimuha uburenganzira bwo kuvogera abantu cyangwa se kubavuga uko yishakiye. Rugagi aramutse agaragaye ko hari umuturage yahohoteye akamutegeka kuzana, abwiye umuturage akamubwira ati iriya modoka nutayizana uzapfa, umupasiteri yifate ampanurire. Nukuri kw'Imana ibyo bintu byambayeho. Nk'ubu ngubu hari abantu bari kuvuga kuri Mbonyi ku bijyanye n'inda. Mbonyi yateye inda, umukobwa yateye inda. Ungira isabato nziza. None se mada wowe ngo urabyumva utera? Ariko basha mwibonyemo iki? Ngewe ndashaka kubaza abakozi b'Imana b'iki gihe bibonyemo iki? Musigamo bubaho. Yesu niwe wavuze ngo nigenzira ubugingo, nta ujya kwa data utagize gute atanyuze. None abantu nkatwe nibo bigize ba Yesu. Aba bakozi b'Imana rero banyu bigize ba Yesu, reka tubabwize ukuri. Musigaye bufite amasanduku mubika mu bugingo bw'abantu iwanyu, ariko basha izirija mu ijuru iciwanyu. N'abakozi bayo ni intumwa z'Imana. Ayi sibyo? Aba bantu rero turaza gutekereza nimba ari bo babandi Yesu yavuze ko bazaza bamwiyitirira ngo bita ngo antikristo, sibora? Useka rero. Ele quer na calidade, eu acho que é igual. Olá! Ibyimvuga byo nta kamara amazi. Nagiye kubona mbona hano hari umuntu uri gushinze element ubuhemu. Mukamfuye nyine. None bamaze kwiheba, ariko muzamenye ko nzize element amaraso yanjye, muzamenye yuko element yanze kuza kundeba nimfa. Muzabibaze element pe ko namuhagiye. Azo kugiye gushira ndi muri Kigali. Ikibazo ufite cyuko ibishobora kugiraho ingaruka. Nakubwiye ko nibingiraho ingaruka element nzaba nziza. Hari ikindi uri kumbaza? Abantu sinzi ukuntu basigaye bameze. Nta muhaye bakigira. Ariko element igenda wagura. Ubu se uyu nguyu yavumbutse hehera. Bakubwiye ko element yakira ibishingwe n'ibiyoni n'imihirimbiri yose. Kashingwagurika. Urarabibana n'ibishingwe. Uguraje uhenuye akabuno kasenyungwe yose, oya nimbwi gukata mu ikorosi. Nakize ntumbi tugitaranye umuzi nturisha. Uretse nge nafuka abandi bose n'indu.
ibiba ku izi mbuga navyo ni akamaramaza. Nyuma yuko General Ben ashwanye n'umukunzi we nawe ati yishakira umudiaspora di. Si ibyo gusa yahise anadutamo n'akantu. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as viré les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as viré les poches. oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane. Murakoze. Mereza bitanu hano waje. Urakoze ku matipu. Ikiganiro ni biravugwa ugikurikirana kuri Chaba Entertainment. Ibuka gukora subscribe, share, like and comment. Muri Uganda ho umugabo mukuru w'ingabo tuzi utagira ipfana yarabuye umbasaderi wa Amerika anamwita igicucu. Kenisoro na Rumagana yo badutayemo akagoma. Mama we, umusirikano ngana na Kenisoro se. Aha. Amakuru badukuriye ku gasonga bugari dore ngaya yarayatuzaniye. Aha rero ndashaka kubarabura nimba mwambarana musigeho haje ndwara mfite inkuru wa murokore wanyu yateye inda. Hari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana w'umuhungu uretse gatoya shi toka faya uriya mureke mbabwiza ukuri. Nawomi mwabakobwa mwe mwicare mutagwa Nawomi abarenzeho yagiye gusezera ubukumi ajya i Dubai yateruye urungano. Ubu muraje muvuge muti sheri hariya Nawomi ariko hari undi nawe wari warigize umukire muri iyi mihanda ajya gutura mu mazu y'abakomeye mu bakire abura yo kwishyura we bamuhaye piyave aho wahereye ubeshwa n'Abanigeria Abagande ubasangira n'abahanzi bo muri iyi mihanda. Buriya Vanessa mwaramuboneye byizanye isanya mwadukobwa mwe mwansireye mwe ziri muri iyi mihanda atasiyo ku mugabo wa Vanessa zibaho kazi esire urakazi barwa kubonye amabyi. Umva wakogosha utakogosha ntacyo kiramira. Iminkanyari ya rusubuto n'ubucucu bwa rusubwenge. Dia icara utagwa ngo ni age fighting. Ndagira ngo nongere nkwibutse madamu we nako mukecuru we. Ungiri sabato nziza. Munyakazi Bruce Melody aba yikubitiye akaririmbo hanze. Mu cyumweru kimwe aba yigiriye miliyoni 2 n'igice. Namwe muti yaziguze ntagiye mureke ishyari koko. Nibwo hatinze umwami w'abana na Platini babadutayemo. Iyi mihanda yo ikomeje gutoraguza amashashi benshi. Ubu si ngo ni divinera. Ibi koko byari ngombwa.
Murakoze. Mereza bitanu hano waje. Urakoze ku matipu. Ikiganiro ni biravugwa, ugikurikirana kuri Chaba Entertainment. Ibuka gukora subscribe, share, like and comment.